ababaero, tirain na uray paino kim mabaliw. Awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet, naalakan nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin linepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet, naalakan agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang ganun gabi din. Di ka tumot gamin mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta, timagan ganad mo Barok.